Jinavendên û çand a radyo dengê gel demaş ku derin hêja îro yekê tîrmê 2024 duşem li Brükselê saet 15 li Amedê 16 ku derin hêja min nûçeyên dawiyê pêşkêş bikin dem azadiyê rêbera pûyê. Kumek siyasetmedar rojnamavan û rewşenbîran li dijî dagirkerê dewleta Tirk li Başûr Kurdistanê dest bi pêngavekê kirin. Gelek rojnamavan siyasetmedar û rewşenbîran bi navê êrişên dewleta Tirk ên li ser serveriya Iraqê rawestînin dest bi pêngavê kirin. Bûbûniya pêngavê jî daxuyînekî hevpar hate dayîn û hate gotin. Rêzê êrîş û destberdanên dewlet artêşa Tirk ên ji bo binpêkirina serveriya Iraqê dewam dikin. Dewleta Tirk dixwaze êrişî herêmê bike wan bi sînorên xwe vegirê bide. Em bank Serokwezîrê Iraqê Muhammed Şia Sudanî dikin ji bo rawestandina wan bi pêkirinan tedbîrên tund bigire. Divê hûrgiliyên li hevkirinên ku di serdana dawiyê Erdogan a ji bo Iraqê de hatine îmîzekirin were eşkere kirin. Hebûna dewletekî li nav Iraqê bandûrekî neyînî û zelal li asayîş û aramiya li walê dike. Ji ber ev dewlet bi berdewamî biriya balafiran li Iraqê êrişî Şingal, Nînova, Silêmanî hewler û duhukê dike. Divê wezîrê karên hundir biborînin divê wezîrê karên derveyên Iraqê biriya karên dîplomasî zextê li dewleta Tirk bikin. Da ku rê li êrîş û anîna bisedan leşker tank û weseytên zirxî li nava sînorên Iraqê bigire. Em bêdengê li hemberî vê rewşê ku gilopa kesk ji bo dagirkerê dewleta Tirk a li ser Iraqê vedane قبول nakin. Divê demildest hêzin dagirker ên dewleta Tirk ji nav xaka Iraqê derkevin. Em bang dikin ku li parlemena Iraqê jî di derbarê eşkerekirina helbesta parlamentoya hemberî êrişên berdewam ên dewleta Tirk de jî civînekî lezgîn were li darxistin û helbestekê tûn li hemberî van binpêkirinan were raberkirin. Belê meclîsa Borîkê ji got bila Iraq li cihek û dewleta Tirk bi ittifaqê bi gelê xwe re bike. Endama meclîsa Borîkê Welat Can û diyar kir ku dewleta Tirk ji dema Osmaniyan heta niha êrişî izdiyan dike wiha got. Dewleta Tirk bi Iraqê re li hev kiriye ku hêzên me ji vir derxîne. Di berdêla ku Iraq bi dewleta Tirk re hevkariyê dike bila bi gelên xwe re li hevkirinê bike. Komisyona Baxdayê ji ev e. Divê Iraq destûrê nede dewleta Tirk asîmanê wê bikar bîne. Êrişî gelên Iraqê bike. Em van êrişên Tirkiye qebûl nakin. Endamê meclîsa Borîkê Xêrû İlyas jî got di hêviyekê me ji dijmin nîne. Diviya bu Iraq pêşî li dewleta Tirk girtiba. Em olekî kevnar a Iraqê ne û weke gelekî Iraqê tên qebûl kirin. Dewleta Tirk li pêşçavê Iraqê êrişî me dike. Zarokên me û mirovên me dikuje. Divê desthilatdariya Iraqê û Bexdayê li dijî hemwalatiyên xwe bi dewletekî dagirker re hevkariyê neke. Dixwazin êzidiyan li ser rûyê erdê rakin. Li em êzîdî natirsin. Yek ji me tê kuştin êdin çekawî wê radike. Hol Tawusê Meleke bijî seroka bû. Endamê meclîsa Borîkê Tewrê Xelef jî got eger dewleta Iraqê bixwaze dikare pêşî li êrişê dewleta Tirk bigire. Er ku berpirsiyariya desthilatdarê Iraqê parastina xaka Iraqê divê vê berpirsiyariya xwe jî bîne cih. Mele Komîteya Ciwanan a PKK jî got divê ciwan xwedî li wezîfeyên xwe yên dîrokî derbikevin. Komîteya Ciwanan a PKK daxuyanî da û ciwanên ji Kurdistanê xwez xwedî li berpirsiyariyên xwe yên dîrokî derkevin. Di daxuyanî de ji hate gotin ji bo jiyana azad ji bilî şer tercihekî din nîne û hate gotin. Divê ciwanên Kurdistanê li şûna bibin nêçîramêtên geran. Li çiyayên me bibin tayrê bazên azadiyê. Fedayî bûn cewhera zindiya PKK'ye ev cewher bi Zîlan, Sema, Sara Roken, Rojhat û Erdal hatiye afirandin. Zîlan li hemberî xwe xapandin dere û pasîfîzmê û bêtekuşînê berteka herî mezin e banga azadî serketin û apûgeriyê ye. Komîteya Ciwanan gotin sedema herî girîng a ku rêbera û di pergala îşkencê İmralê de tê girtin têkuşîna wî ya civakiyê wiha got. Biborînin Komîteya Ciwanan a PKK dazanî ku lazim e ciwan bi zimanê dijmin fêm dike bersivê bidin siyaseta qirêj wa gotin. Ciwanên Kurdistanê xwedî erk û berpirsiyariyên mezin. Niha ji her demê zêdetir lazim e ciwan li dijî siyaseta qirêj xwedî li keda ku hatiye dayîn derbikevin. Cî herî girîng ê têkuşînamaya azadiyê jî çiyayên azad ên Kurdistanê ne. Gerîleyên azadiya Kurdistanê hêza rûldana gelê me ye hêviya jiyana azad e. Gerîleyên azadî ne tenê hêzekî têkuşer e. Bingeha jiyana azad e îdeolojî û felsefeya rêbera bûye.
و شهید ما داویه و شهید ما راستی پر به قهرمانی ترکیه دا و سرمه داد و برچبونیه داد چی اثبات دکن هم گلکی قهرمانی قهرمانی ها بکی کده چه بوی دنیا وارا پیندکا شهید زیران بنیرد و کسکا آنیه یک سال دا و قهرمانی ها چه کرد به هزاران کسی ها قهرمانن این مزمتر به هزاران دیسا خورد کی قهرمانن و گل بخواجی به خطا قهرمانی ده جبای و ام دوین حتی داویه بخوا باور بن قوتا تورا مزن قهرمانی میا پاکشبونیا میا بله عراق و پدکی لدیجی پکیکی سناریوی که نو چکرن ایرو بردف که وزارت کار هندور عراق مقداد میری و روبر گشتی دیوان وزارت کار هندور هرما کردستان همن میرانی کو بسر پدکی و دنبوری لسر بویر شوات داخونی که هف پاردم بردف مقداد میری دازانی کو لسر شوات ددم داوی دل عراق و باشو کردستان چند کسک هاتنه بچاپ کرن و ایداکر کو کسین هاتنه بچاپ کرن جی گریدای پارتی کارکرین کردستان پکیکی نه پاشجی روبر گشتی دیوان وزارت کار هندور اپدکی همین میرانی جگود دو کسین هاتنه بچافکر ناویوان هنر فخردین احمد کو کارمند یکنه هفتان یا سر به ینکیه و یدنجی محمد نجات حسن و افسر دجا ترورا سلیمانیه لأف سناریو بغد و پدکی هف درو درخست و هر دورای درجی هف دروین درخستن وزیر عراق گوت هر دو کس پکیکینه لی وزیر پدکیجی گوت هر دو کس ینکینه چاودرین سیاسی دست نشان کرد گو سناریو درو و هر دو آلیانج نشان داده او هینا خودی سوزن کود سردان دولت آترک دادانه نه پدکی نجی دسترادری بغداد لسر یک پارێزیە عراق و هەرێمی ڕانەوەستن دەوڵەت هاتر 22 حەزرانێ دناواسێ ڕۆژاندا زیێدەی 300 تانک تۆپ وەسەیتên زرخی و بسەدان لەشکر برن باژروکە ئامێدیە و لور بجهکردن ئارمانجەوی سەوکەتە لەشکری بەرفرەکردنا داگیرکردێ لەسەر خاکە باشووری کوردستان و عێراقیە بله ماکی لآمده ترافوی تیمین تایبت که هدف ملیسن آزاد کردستان ماک چالاک درباره چالاکی لسورا آمده ده داخونی ده وها گود ملیسن ما 27 حزران لهرما ریچلیک آنافچه سوره آمده ترافوی گریده داده شک و جیران ده ناوند تیمین تایبت که هدف چالاکی به شوازی سابوتاج بکا ترافو تقیه و امهابو ویجی کرکو ترسکی مزن بکه و دلی داگیر کرد ملیسن ما باوه که باولش جی و یرشی دور کتن ما که بالکشان سر شواتن لکردستان کو بدست دداشه دین در خصن زخت و ایریشن داگیرکری دولت اترک هر دچ زیده به او تجیتال ایمرالی و هاگوت ام نوی به هزار مروون کل گلی زیلان و درسیم خات نشید کرد دوی همو جوانن ولات پاریس این کردستان قریجیا زینیت دجمن اشکره بکن اوجبو تکبرنا داگیرکرنا لکردستان به همو هزا خوا سفر بر ببن گودار نژال وانه سینور ایرانی و گوهراندن هرمان لشکری دولت آترک داگیر کرد حتی آنها ناوبر باکور کردستان روشلا دژی به درجهی 173 کیلومتریان دیواره کی بتون آوا کریه لسرانسری دیوارجی سیر استیلین درهی کشاندنه و 347 کیلومتریان جی خندق هاتنه کولاندن لجین کو دیوار شرمی هاتی آوا کرین جی قدخه هاتی راگاندن ویجی ریلبر ولاتین کو لسر سینور دژینگرتی و نکارن بچن مرگ و زوزانین خو هفشرادری نافچه وان آسرای داوود آجارگود قد خیلی هرم بوی سدم کو چاندنی خودی کرنا سوالان تونه ببه کالکول و قرقولین هاتن چکرنجی ترینه کرن قدخه را گاندن قدخه ده بسدم هم ولاتی نکاربن زویین خوجود بکن لرز و باخچین خوش بنیرن داوود آجار پرساگر و افغانی چاوادی کارن براحتی دیسینور را ورن کر و هاگود لدری سینور بهای گمرکی 1500 لیره ترکیه دخوازن برای هر کسی بدن ویرانته دری سینور کاپوکوی نده خدمت ولاتیان ده رینادن بازرگانی بچوک جی بکرن او نه نورماله و آرمان جوان او کو ولاتیان جی نچاری کوچکر نبکن 100 سال بونکو ولاتین هرم ادکاری بون در باس عالی دن ای سینور ببن لینها دری سینور هیا و دستور نادن ولاتی بچن اوورن افجی خلق کی شرع قریشه
گودارین هجد شش ماهانده سو چار کولبر هاتن کشتن کولبر نوسه هجمارا کولبرین لسر سنی روشلات کردستان دناو د شش مهین ایسا ده هاتن کشتن و بریندار کرن بلاف کرد لگوری نوچه جی د شش مهین دسکی دەستپێکین ئیساڵدا بگشتی 207 کولبەر لە هەرێمی سەر سینور و ڕێن ناوبەرە باژارên Rojhilatê Kurdistanê de û di encama êrişên hêzên Îranê de aşût, serma, mayîn û ketina çiya de jiyana xwe ji dest dane û birîndar bûne. Hate gotin ku 207 kolberan sû 4 kolber hatine kuştin, 206 kolber jî birîndar bûne. Li gorî nûçê ev hejmar li gorî sala borî zêde bûye. Li gorî nûçê jî 20 kolberên hatine kuştin û birîndar bûne zarokin. Pele giringi û Limasolê şehîd zilan hate bibîranîn endamê tevgera ciwanê şûreşger û jinên ciwan ên têkoşer li komeleya navendiya giringî şehîd zilan bibîranê. Piştîya xaftina vekirinê endamê Komisyona malbatên şehîdan li ser têkoşîn û jiyana şehîd zilan axivî wiha got. Fermandar Zilan bi çalakiyê xwe yê fedayî derbekî mezin li dijî polîtikayên înkar û tûnekiriya dijmin xist. Di çalakiyê bîranînê de jî li ser jiyan û têkoşîna şehîd zilan sînevîzyon hate temaşekirin. Piştî wê jî nameya şehîd zilan hate xwendin. Li bajarê Limasolê Xibrısê jî ji bo şehîd zilan çalakî bîranînê pêk hat. Bîranîn navçeya navenda çanda Kurd a Teoflos ya bajarê Limasolê pêk hat. Berdevkê Komisyona û malbatê şehîdan di bîranînê de axivîn li vir jî nameya şehîd zilan hate xwendin. Paşê jî sînevîzyon hate temaşekirin. Çalakî bi stranên ji bo bîranîna şehîd zilan û şehîdên Şûreşa Azadiyê hatin gotin bi dawî bû. Belê girtiye siyasî Bekir Kaydu piştî 15 salan derket û banga piştgiriyê li gel kir. Bekir Kaydu sû 3 sal di sala 2010 de li Amedê de ji desaliya xwe de hate girtin. Kaydu di vê pêvajiyê de li girtîgehên Amed, Edirne, Bandırma û Mereşêma herî dawî jî sevkê girtîgeha tîpasî ya Manavgatê hate kirin. 22 Hezranê jî hate berdan. Bekir Kaydu piştî derket li ser binpêkirîn li zindanan û berxwedana girtiyan axivî. Li hemû girtîgeha têya kirin yani taybetî ev 6-7 salê dayî wana. Yani em bijin daha wisa hinek daha heştir. Yani hukuk ew nema yani wisa tiştê ku em bijin divê hukuk ser navê hukuk dike ama diyar e aşkare ku em bijin tiştê ku hukuka wan da hatiye nivîsandin dahî jî tiştê ku em bijin ana li ser piya mer divê işte moral e motivasyon e ew eşmendiya ku em bijin ji gundê çi tilvê derî ew însan li ser piya dêle nexweşînê te hebe te ji binî nexweşînê xwe de ilacekî binî nîsanin an em bijin kontrolekî bide ya da em bijin heyanê ku em bijin ew encam be Burası demek zaf diriş ev didome ya da bejin dema encam vecî li ser wê sek nasekine dalekî dem yani derxistina çûyîn hatine nexweşxane û zaf demê te digire wekî ku em bejin yani ê ku em bijin doktor nîne em bijin normal gardiyan e wisa bijin awekî divê mêze dike divê tiştekî tune yani ka doktorî ew kî ka em bijin yekî sağlıkçî were lê mêze wana bike ama sar rewşa te mêze dike divê tam dernexistina aktivîte wana mesela ji binî ku zêde wisa mer hev nevîne tabii ji ber wî jî wisa serî lêdan çêdiber işte em bijin gelek saziyên ku saziyan hene ew saziyan tê ancak wisa godarî dikin yani wisa rapor dikin wisa ew jî encam nabe ancak bi rapor ew nabe tamamîla em bijin tecî ji holê rakirine yani bî armancê têkirin wana heyanî ku em bijin ranebe ev ê bêdevam kirin rê û rêbazî wî çawa be ew ê çawa be meriv nizane ama bence hayani ku tecid rabe ev bêdevam Belê Dewleta Tirk hewildi de taciza li çelê ya girêdayî Culemêrgê rawa bike. Walîtiya Culemêrgê di roja dawiya mêrîcana foto safarî û sporên xwezayî de li çelê konser li darxist. Çavuşên Pispor di festîvalê de du jinên ciwan ên temenê wan 16 û 17 salî taciz kirin. Ciwanên derdûrê jî bertek nîşanê çavuşan dan li wan dan. Qaymeqamê çelê jî xwest bû yerê berêva jî bike. Me qaymeqamî kesên tacizkar wekî leşker nîşanda û got çavuşan ereq vexwarine. Hewilda li ser tacizê bigire û bi gotina destê hevgirtinê jî xwest tacizê rawa bike.
رخصنا سارا لدیجی کشتنا جنان دست به کمپانی کی نو که رخصنا سارا لدیجی شدت لسر جنه لهمبری کشتنا جنان لقام بشلو بدروش ما ام هیوین ام آشتینه دست به کمپانی کی نو کر کمپانی بداخوینه که حتی راگاندن و حتی گوتن بسایبت دمین داویده به حنجت ناموسی جنایت و انتحار جنان زیده بویه دبن ناو اف و عادت جواکی ده کشتنا جنان روات دیتن اف باندوره که مزین لجنان دکه وکی رخصنا سارا لسر آسابا کرشتات سوری جبو جنه لگوند و باجروکان کمپانی هشیاریکی دست بکرن اف کمپانی و دو ماهان دوام بکه هدف ما اوه ام خواب بگیرن همو جنان ذهنیت آمیر آگفی لجنان جیانا جنان دخواه جهولی راکن کود جنه دکوشه ام جره قسن و تفگر جنان دخوازن جبو راکن اجواکه که بیتون دی اوزاگونه که مافی جنان ده پاریزن بخن مریته جبرتون دی بخوارتون دیتینه من داگیر کران ده مهکیده چل کس لعفرینه روان ده ناونده بلگه کرنا بپیکرنان راپورا ما حضران یا رواندن ولاتین جالی دولت ترک آداگیر کر و لعفرینه وشان ده راپورا ناونده بلگه کرنا بپیکرنان ده هاته گوتن کود ده ما حضران ده یک جزاروک چل کس لعفرینه هات نرواندن ده راپور ده هاته دیار کرن کو عقوبتا کسین هات نرواندن نایزانین و جمالباتین هن رواندیان جی دولت ترک فیدیا خواستیان بله هم هاتن داوی بلتن آخوا بخاطر ودن باش